in zavain chi bai ule media lama kan thopuite when I hian kabula hian PR lal rodingi tourism kan director le OSD to chief minister thua kan panhei hianin tourism lama kan phalang nate kan ma chok thren khatte le tun maya kan nei tur ni som le panga tanga tran tur winter festival chungchang sei turin thian ti thate press lam te kan in ko khomania mizoram me pui ne na hian puan tur hi kan nei ve nu alin kan thria winter festival kan thlen ma hian in kina azia kin kan sem tho cheunga kan han sei du ngal mai kan han ne chu chu tourism hianin project hrang hi kan khoi me ka thlen chu alo thleng le mai tur te nia a poisa zonga han soi hianin a thanem thamang reng hle maya noi sing thum sang li zakwa som kwa point pakwa patni ania ti zong hen ti taila vai bel che zathum som li le pakwa point pakwa pakhat hi ani sarkar nuwa kan project khoi mek le khoi tur sanction kan nei to te nia atoi zong in kan soyenga na ban hnuai tanga kan funding mu construction of PCC road to Bong farm to promote farm tourism in Sai Rang Din Thar. Hi noise ni som kwale paruk point pakwa ania. Construction of PM Ektamol at Aizol country akulaya. Son pui venga sa skin noi tangin nuai zong in soila nuai sing khat sang ni zasari ania. Hi lung phum to na tho than me kania. Pathumna chuan Heritage and Cultural Center at Champhai Veng Sang Mizoram. So this is Sun 2.0 atanga Ministry of Tourism atanga kan hu ania. Tichuan hi nuai sang thum zathum somri le pasari point patni pangamanania hi na tho tran the ani trap to boka tin eco resort experience at Keilung le Champhai ama miang boka so this Sun 2.0 nuai kan hu thawania amount hi nuai sang thum le zariat somri le panga point pali panga ania hi na tho tran turati fel ani chho to bok tichuan development of basic amenities at Wangchia country Wangchia kulkilaya mun nge ni chin chi tlang de mai historical de mai kan neya kilai mun akhian rian le a parking le amun ma tha po omlowa prasad noya kan dila heta hian nuai zanga somli le pasari point pathum patni kan hu boka na tran to ani tin nesits noya hianin donor noya ni chu country thiam dan turin development of village based ecotourism at Khamrang village at tan hian noise sarile somriat kan hu boka construction of conference center at Thingsul Thia Wemerama Mizoram conference center lian bertu rakha Ministry of Tourism atang hian nuai zakwa somkwa katipal sangkwa zakwa som sarile pakhat kan hu boka 99.71 cr ani chu a crore available che zong chuan tin Vantong View Aerial Ropeway and its associated infrastructure at Tenzol and Buangpui Saski Nuaya Hian Nuai Sangtum Zali Somriat Abel Komin Abel Komin Vaibel Nuai Lir Angin kan soyinga Nuai som Singtum Sangli Zakwa Somkwa point pakwa patni Vaibel Chezatum Somli le pakwa point pakwa pakhatani heng te hi gan han soi du chana chu a infrastructure zong he chuanin pathian zara te kan sarkar ho tu te zara te le min pui tu le du sak tu te zara hianin infrastructure hi thanem tak kan nei thar dona amount zong pon na thanem le maya amai ro chu tourism promotion kan ti tak tak don chuan a infrastructure a hian kan in hat thelowa kan ram moina kan nei sa hi mi te na pholan kan doa chu kan au pui du lai tak hian nia Mizoram kan nei sa kan lui te kan tlang te kan ram moi na te tin mizo te na kan pian pui mi khwal chon le mi khwal kan lo thlen thiam dan kan hospitality ate hi ram dang kheta pholan kan duwa chung te chuanin kualzin hi a hi ple tura kan nga ya infrastructure thanem tak nei maila he mi pialama kan event tele an to du chan tura an local du chan tur thil kan siam thiam hi keini chuanin tourism hip tura kan be sei ania chuanin a hip mek bokin kan thria kan lom hle ani tin kan thria thau angin re lo luma point tourist nikuma khanin an pung na sa le a mundanga kan soi to kan soi non to lowanga
tuna hianin rel lo lu no kan statistics rel kal manga rel kal tanga lo lu thawa hi achin chianai ke kan department ani chi lo kan han la khom ti ra mai ro chu a reliable talk lawang ti kan lawa wangin press meet ma chan kan puang du chi lawa ILP manual ringot hi online tel mi lawin September le October khan sang kwa velan pisu kani November khal nei taila December nen online ni om ta box e engzan nge ti hi rinain mi hi athat ne mani ke ain interest of ka press meet ten tun haya aizola hotel pang ai deu chu an sold out vek ti ania chu tiang khop chuanin kualzin hi an thanem to chu wang chuan kan kalzen atura hen engwangin an lo kalang engen ron tiang eng huna hian ngen lo kalang ti kan thriat du an thre du thina kal du chan kan thre du nen mani hian ti chuan kan ngai dana chuan calendar mu mal tourist calendar mu mal kan ne ngai kan ti a chu ni som le panga zan hian kan tlang zardo na winter festival honna nakuma heng te ti kan tum ti ani chu ti rwal chuan kan soi to thowa han thupe mo na kina puan thut kha ngai chuang lowa arem chang angang te kan soi do na tun thuma hianin kan hanin ko khom chan lian tak chu winter festival kan nei tur hian nia ni som le panga kan tran do na kan winter festival hi ni som ni thleng ani photanga lam mola chon ni som ni le pathuma ani le do na chu no vehicle zone kan tia khan ani do na ni winter festival kalphung chu kan thria ka soi non to lawanga amai ro chu kumdang ala om ngai lo kan ti thar chu Christmas theme in kan kalpui do na tun thum winter festival hi Christmas theme kalpui tur ania ti chuan Christmas theme kan kalpui ba ka hianin a chei moina le thil nang po Christmas via wanga ni som ni le pathuma hianin Christmas parade costume parade ka kan nei do na chan maria tangin kan trananga ti chuan kan phei zelanga no vehicle zone alo ni do na la muala kan lu tanga Christmas carol ka kan nei don zui don ani zai thiam tenen kan du ber chu Mizoram hi nimina khan transform Mizoram Vision 2047 akan kasoya Mizoram hi Christmas tourist hotana and Christmas destination chantir hi kan do achu chu kan tum do na kumina enge ni lian thamlo te in bul kan trana na kuma island zualin akumle island le zualin chu tia ti chu kan tum do na kumina big hian ni som ni le pathuma hian Christmas costume parade kan nei do na da chon adu apiang mizo zong lo tel turin kan som chewa a Christmas lam hoi in thuam na tenen tin heta hianin nge ni kan ti kha kan aming kan thekil do na fancy dress ni lo de kha nge ni kha kan ti kha cosplay mi lo re tiam ola cosplay kan ti thin winter festival a ran pa ti thin kha om lowin ta hian cosplayer ho bo an ron tel do na in ti siang na ani dom bo kani cosplay in ti siang na kha a tel phal vek do na ni ni som ni le pathuma hian no pangte puitling te pitar putar thangin lotel turing kan du cho ti chuan Christmas le chevela in ti hlimna enge ni thiang hlim tak nen Christmas limom tak man the hi kan duwa chumi ta na kan in buat sai na a ko khan program lam ti boy si lawa ti kan tumani ti chuan don tuma hianin pon lam tang point winter festival a hian mi som kan neya ni som le pariata perform tur hian DJ Evani Mumbai tangin a local dona tin ni som le pakua big hian Guwahati tangin kan thriangan nas an local dona tin Shillong atangin tun haya thalai telom deuh mai Rebel and Kim the beloved tika Shillong atangin an local dona ke ni ai chuanin thalai an threto zo kanga tin ni som nia hian Bangalore atangin zehen an local don boka heng te hi tun thum kan winter festival a pon lama tanga kan som te an nia tin hei ba ka hianin tun thuma hian bilingual trilingual te poni deuh chu achang chun Hindi te po puana chang chun English te po han puan zo hi kan nei do na kan winter festival hi ke mani tan mai ni lo mundang atanga Mizoram tlo tu tourist kan ti ho te ta na hun nuam tak ani theina turin an thriat thiam zonga thu puan te po nei chho zo zel kan tum do na ni kha winter festival big chu ni ani som panga tanga ni som ni la muala ni som ni pathum no vehicle zone achan mari train kan chananga la muala bok kan zowang adot le chu sakor muitwai sunset program kan tia ni som thum le pakhata
December ni somthum le pakhata ni do na chanu hera dar khati kan tin zon dewa kan thananga zai thiam la tak tak te an zayanga kan tumber chu December ni somthum le pakhat nitla kum khata nitla hun hung ber hi sakor mui tuai tlang atang kan clear liamang lama mamit lam hoin moye me mai khovel huak po tlang moi le nuam kan ne reng ai zol dai loka chuta tang chuna hu hoin hun nuam tak mangila aizol le achevel thalayan pungkho manga thlate kan lang kan han the daranga nakuma chon india ram hundanga tangin mizorama kumhlui tha nitlain turin kaldon an Christmas a winter festival le an Christmas te kan manga kumhlui tha nitla en turin kan kaldon anti hi kan base ya kum le atam zok tuna tanga kumthum kumlia chuan rampon thlenga an hu an thiat theina turin khovel hundang poina nuaman ti tur khopatlang moi aizol dai maya oma chata chon event lian buat sai kan dua chu a in ti hlimna pialama khan mizo ten mizo mun kan han tlonga nuam kan tilai namdang inan hunga an local ve zelanga chu tourism a kan thupui ani tin kan soyangin community based tourism hi van tlang ne na in ne tourism hi kalpui kan tuma wangin siphir khotlang ten en tang rualin kan buat sai don ani chuan Christmas anianga kan han chol de tanga kumma tharanga January ni rugle ni saria tlaizong paradise et phuai buang ti program kan nei le dona ni rugle ni saria kum thar roi kan thezo na kan la thok chi si lowa hilai tlaizong moina huna phuai buanga tourism event nei kan tuma ani khatna hi tuna kan ruamandan chuanin ani khatna ni ruka hianin chuna emo tuiwaya honna kan nenga tui vailuya achevela khanin kilai tui vailuya khianin angling mo makuai chia run pui kan buat sayanga ti chuan tlaya phuibunga kan chhowanga phuibunga cho kan enga cho hi an lo siamanga akal piang kan dor don ani a hlok na kha khotlang in an nei zelanga roi the a free tiang chi khani don lo ani ti chuan atu ka po an manin rongan bolanga ami khulten kan pezelanga chu community based tourism kan ti chu nia an manina hlok na hi telvek se kan du tourism department in hlok kan tum lawa prime minister Narendra Modi thu soi hi kan kalpui vea the government has no business to do business dikha sarkar hi sumdong turani chi alawa chuwan chuanin kan tourism kan na tho mang hian mi pui hlok ro se kan tia ani ni na chu adventure hiking adventure tourism khani dona community based elanianga hilai a chevel ram nuam tak te fangin kan han tianga chon tlailama khanin zaya inti hlimna concert ang deuh kha zelanga mizoram zai thiam berber te kan ruai chawanga ti chuan kum ni emo sarkarin kan puya kan ti hnuwa akum thumna kumlina chuan khotlangin an mani funding in an ti ve thei to nga kan tianga kan kalanga chuan khodanga kan pakai zelanga khatikhan event kha siam chho zel kan tuma mizo le mizo khan mizoram hinuam kan ti photangaya chung thalak te chuan namdanga ruai khomanga heng event tel mi lo po hian an local na sa tu na hian anon soiber enge kan tiang eng thil nge eng tin nge kan don ti khani ta ni an kal chan tu ra buat sai zel hi kan tum don ani ten kan policy pakhat chu bana kai hi mang noya hian homestay kan kal pui don a chumi tur chuan hmalakna kal mek to boka tin hei ba ka hian PM Jugan noya hian homestay kan kal pui don boka tin CSR funding kal tangin homestay hi kal pui kan tumbok sarkarina at tourist lots sakbel zel rongot lamain homestay mimala mipuin a hlong na dong se ti hi kan du dana nia chuan tourist lot se thil na kan salo to pang ti na ni lawa amai ro chu kan thu pui ber kha ani chi alawa community based tourism kha ani chho zel don ani tin tourism calendar kan soya kha ni som panga a tlailama kan ti dona tumdang anga festival a honna tiang pui hi kan nei don lem lawa mi pui hi festival an local hianin thu soi ngai thatur tele khatiang chi khana ni lawa an ning thina zeb lawa chuan ke kan chap char ku te poi function a chong du lu tuk dewa khatiang lo dewa ti kha tourism chuan kan du azang khai zong in all sam zong in thu kan soi ni pon khatiang program zong kha minute so ma khung ve ka ti fela mi puin an du kha festival kha enjoy se nuam ti se kan du chuwang chuan
tu soi sei tak ang kha kan ti lo nga mai ro chu kan tourism calendar tlang zar na nen hian kan ti chodo na ni kan tlang zar tur te hi lo soi ngal vek mai kha athang e thalo ka hrelowa hei chu kan press meet te in du chon in zot chuak theinga kan to mai anga khang te kha voina kan han puan chu ania tun thuma hian kan machop ti mayang kan la puan ngam si lo asap tron a pipeline a om to infrastructure development tourism a hin china ka soita crore za thum somli le pakua ba ka khan thanem tok tak mai hi tu na hianin a min to kan nga ya a hun ma puan ro kan du lo dewa chung te ani phei chuanin kan tourism landscape hi kan thak chodo na poimo bere ro chu atira ka soyang khan infrastructure ina min ti dang lam sak ni lo ati belzen ni lo a omsa kan tlang kan lui kan mun ma moi na te ke mani ina khual chon le mi khual chunga kan that chuwa kan hospitality kan nature bedve kan museum bedve te tin adot le a chuan hei aizola chuan silent city kan ti te kan traffic rules ngot te in kan fiber how lo nangin india ram khopui dang hi a file lo ve ema wanghen mi khual te na fai min ti na te heng zong te a ral theya ta chuan kan ngai poi mo chu human resource development le capacity building ania department lama kan ho tu ten thei to pan chua driver a mi pui nol puya restaurant le hotel owner a engtin nge niang ti akha chung te chu ani imponi se tourism in ma son don hian kan zawai tran rualanga ya mi pui zong ne na kan tran rualanga ya boi thla khop mai kan kholai te chu faina nuaman han kala amai ra chu kan kholai a bok chuanin ke mani mi le sa ven ngai pol arui lo ngai le khateng te kan han ne ya ti khan ke mani po hi ma son na turi tam takalo ma chung ata chuan mi pui te nen kan tang rual zelanga Mizoram mina industry ane lian thei ber tura tourism department lamna kan ngai chu tourism industry hi ani khale chen ka sarkar lo ina kal towa lo in kan la kal ri ani point tu na kan investment te hian nakina chuan kan malama chuan ramtan enge ni income na sataki alak lu kan ringa sarkar ipte alu kher lo ni point kan mi puite ipte alu tanga chu chu kan lom na ber chu ani tomna tan chuan nasin example kha kan mang duwa nasin kha community based tourism ani an mani in ani lengal community run ani lengala kha kan lom na ania ti sarkar viemo ke mani wa intilan sarawati ai chuan tourism promotion atan tourist hip turatan mi tam the ang ber hian mala se athe angin kan puyanga nasina khan abana kaya train cheng nuai som ni in kan puya tin kan department thang atangin ke main kol ve tang point cheng nuai som le pani in kan pui boka mundang atangin an thiam angin an lalut ve boka ti chuan community hmalakna sarkar pui bokina han kal ta chuan a poisa chevel a economic impact a overall economic impact an tia vaibel se som pangavel chevel anga yani mi sang nga chuang champhain mi khwalan nei ni aizol pa poisa de ka champhaya lunglei pa te ser chi pa te ka ipte lu chi lo point gan thenop te ipte ya tikhana lu ta he ta kongsi ra chaw lo siam so chiar lo siam te two wheeler taxi driver pa ngai te le nep noi lo zuar te he ke ni hian in tourism department ho chon kan champhai kal ka hola ma khanin kan zo thak tir ve ka ni so me zuar in thal thaiam ti kal kong ami he ta ke fang thengin thing pui dora te kan thal tha kan thal nem mo thing pui dora so me ta po kan thal than tia kan soite lo chu tuna si phira kan ti tur the point si phir dor siam ro kan tia phoi buang kan ti tur po phoi buang dor siamula so me le engilo thlai a khal thengin ne piang da ro chu keni du thu sa mane nang mani lok na tur ani kan tia chuan hemi khopan hi kan adopt nuyan adda kan pakai lenga ti khan khodang kan zong zelanga an mani ka chubul kan tran pui to chon an mani in ran thei turin ti pui kan tuma chung te chu kan tourism mathlir hi ania in riat pui tu le ram mi pui tan hena min puan zar sak turin kan som cheu ani